Kinoke kipatera kya Mukinge Mission Hospital kiji munkambi ya Kasempa kitangijirwa na kipuiro kya Evangelical Church wa Mzambia ECZ. Kino kipatera kyashimikirwe ne kushinkurwa pa juba ja pa 25 Julai mu mwaka wa 1953 ku muzungu wa yukanyikwa na jijina ja Dr. Robert Foster wafunjire budokotara pa skuru wa University of Toronto. Pano kabiji pa bwerere bazungu bakwabo nobe ba Dr. James Jim Fox bajinga bashirikare bino basankirapo mingiro ya bushirikare mu mwaka wa 1945 nekuyana kufunda budokotara pa skuru wa Ohio State University College of Medicine nekwiya mu Zambia na kuingira mingiro ya budokotara pa miaka 38 pabwera minoke papingene madoktara bakwabo nobe ba Dr. Wenija apa kabijine bakwabo tu. Kinoke kipatera kikatampe kyoba kinka mu manungo bantu mukino kibunji kya Northwestern Province. Pakino kipatera kabiji pajine mwingiro wa kufunjisha mingiro ya bumanase kabiji papwira bana ba skuru bapusana kufuma mapunja apusana kwiye na kufunda mingiro ya kurama ne kukwasha barwaje. Kino kipatera bekipenta burongo kya kubamba kibere kumweka kirera ne buya ubatuno bebe kishimika rero kabiji mwapita ne mwera pepe. Pakino kipatera mwane pashimikwa ne kishimikwa kya katataka mujibi bamba mwakutumbwira bantu na ngwamba ma theater atanu 5 kabiji pano twayayi tutwere mukache muno ke mukibamba mwakowera kumaboko ne kovwera tumakapu twakutomina mu mema ne makabekabe. Pano twayayi tuyuke muno mukibamba moto atwera kana ke kibamba ka amuno wa motuji kemo ICU intensive care unit ya katata kaitwe na kulenga kono petwa kwa Mukinge hapa kwa kuisala ba manasi kabaketa baruaji papo twatampa kara kuvirukira mu mwino operating theater wetu wa katata yetu hapa jeshi na wa Foster operating theater and ICU kabijitwa yayi tutwere mukachika ma theater pakubamba tumone byo barambwija mu burongo nebintu byo babena kufika anoke theater wetu motuka mwenanga bainetu kitakatabane mapa mchima ngiwe noke wa cesarean section motu yo amshanga nanga bale nakukasa rusemo monkamno mubwipi kebikora byonse ya bainetu motu keba hingi motu kebinjira na mwino rumwino theater anchi twena kubiruka keswati tendega ningira mone byose bejeto ya kataka mashini yote na kubika unakupatela kitu kya Mukinge twaungane kunga kuya mu bibamba bikwabo pakubamba tumone byo barambwija nanchi kinoke kibamba kikwabo kyoba bena kufika mu bingamba byakwingisha mukukwasha kutumbura kwa bantu. Twayane mukibamba mwakutumbwira abantu bajina rukatajorwa meso kabiji bafumba beturumburwira pakino kibamba amuno motuji ke motuka wamishanga barwaji ba meso kilatakata mpofu biwa wamishanga yo kufunya tulbare muno motuke yinjiranga ko mutumira murara awako japa meso jikoja momotuke wamishanga monkamuno twambe tumpipisha ukora ya meso nebikupa muno motuke yinjiranga kwa abanya bamavumo nekwa mambo baine tubane babakonsha gukorwa kinje kyose kimi pano meso ngimeno kuba meso nene tuwena kuiya muno pakimye kimo kyakonsha kuleta tukatasha pano mambo amushinge twapa inetu muno mwetu mukipatera muno mukyaketu kya Zambia newe nobe ba church ba mission ba Mukinge mission twapa inetu mushingi kyakini kintu ampa naye ntunja yanze mubakonsha kumingira potonse kimye mwane nanchi tutinamwa kubira operate munga musatu pakonsha kuingisha ko rumu mo kubaine twinge napo mbaya kwachiwa pakomcha kuingisha kwao tutinamwa kuingira mwavura nanchi wakasuruka kuingira burone kwasha barobetu ba
noko bakapatira kino kya Mukinge kunyuma kwe twatina tunachuwa jinga chimo pa Mulungu mambo akubura pa punja pa kuinjirani pano luno twaikana na mwetu mwa kuinjira kyonse kimye nansi kyonse kimye wa meso akonsha kuya ndio kiwa kubukwa mu theater takonsha kumuleta pa kimye kyonse kwa kula mpembelani kada hapa to bangabainika na bantu batakananga bene kutarapa bibe bakwishe apa mino na mintu elemu pano luno ngekyamega tukonga pa nyotetere twamuleta twawamsha mukakimeka chechetu wabwera wafuma wayane kwati nanchiro lupimpulu sakumweka okumva kwa mama yakupembera yo tukashingula nishibyako mwana munoke mwakusokera bintu byonse byo bakafumyanga ku mibiji y'abantu panyuma yakwibatumbura bing'ambang'amba bikwabo twatana mwane bafika nekara pakubamba byonse bifikire mu burongo munomo mu makorido akino kibamba kyashimikwa katataka na kanjira ne peuru ya musemi mukachi wa kino kibamba pakubamba ne mwene na meso byo bashimika ne kwashika bintu burongo nanchi panopo peuru yakishimikwa papita ntambo yonse yakatwera panshi apo pajibi ng'amba ba Benjamin Kapaso tamba ne bataine mukachi ka mutenge kabiji barumburura kyo babikira marata peuru ya ceiling komamba bike konki pa ponse peuru para bakinya auto gatonga marata auso tinangwa pa muno mtu ya ruwanka na maraiti yenyi kwa kwenda pa ceiling ne ndio pa onka marata chucha wamina kuome wakiki wabikiwanshika papo mamba kwa mamba that's in case kwa munomu yuru maraiti abaka tambaya rubankana tipo kwa mshoyo antambonyi kwa kwenda pa ceiling ngisina kuona na ceiling so kwenda pa marata and then chikwabo pyekize marata kwa kanjaye mattresses so that yenyi kwa kwenda burongo kwa msoki mana burongo twakunkuruka munshi nekuyana kumona runengejo rwa maraiti akwingijisha mukino kibamba kabiji twatanamba musemi yense wa kino kibamba waubatushe masora panel akurenga burume bwa maraiti akwingijisha mwana ma theater onse 5 pazika bijine generator wa katata kamukatampe mwine wa mama nafwa kya kubamba kafwako kuketekera maraiti azesco kimye kya kutumbura barwa jine matanki ya mema nao mwane kujiyene akatampe obabena kunengeja kufika bafumpa pano betu rumburwira mwapita kushimika kwa kino kibamba ne jijina jobe kitumba akino kishimikwa yo twafuma na kumona twatendekere kwikitunga mwaka wapwa mwana nanti twikitunga nobe mwaka umo ne myenjipo ke kishimikwa kijina ma operating theater ne ICU twikitumba jijina jaba Dr. Foster ba Dr. Foster bo batungire kino kipatele kya Mukinge mu 1953 pano panyuma ya kwikivaisha ne kuleta kino kishimikwa kijina ma operating rooms nobe anga atano kyaba yakubamba kesikwa konsha kuipika ne ngetona kutumbura ma patients ne chitu china kime kyaba ya wene mwanja antwa twikitumba ne jijina yakubamba Foster Operating Theater and ICU nangwamba intensive care unit ya unokishimika yetu atunga pa Mukinge nanchi wetu kwa shake bakwetu watu itamba saving in missions nangwamba basimu bena kuingirana kipwiro kya Evangelical Church in Zambia watu nukuingirana bobe tupa mali akwamba tutunge kino kishimiko kechitobile po contract nangwamba ba contractor ne tukitungile nayo itamba labor based vekitunga kye kipatela nangwa weno kishimikwa kibena kasempa abo bene banyike ba yuka burongo bya kutunga basendwe oto ayingijishe sakatu ibaketa burongo kufika ne pape anchi mwana wetu ayingira ne kumsanjira yeresa pakwambu itupapu mali akwamba tuyengetisha mukutunga kino kishimikwa jakoma kikakwashe bena kasempa bena northwestern ni bena Zambia bonse nangwamba muntu yense mwina Zambia nebo kwa tufuma kuyarubikwa abo twikala nawo mwino tanda yetu nawo akonsha kutambura rubuko kupichira mwino nzubo nangomba kishimikwa kyo tujina kyo pa Mukinge nobe mwakumona twatendeka kubika mu bingamba ya kwingijiramo
kwamba ngekimeke Afrika kya kushinkula takonsha kushinkula ingene COVID-19 ne ngetwashinkwile kala pano mino nangu abyonkayo tukekana na mbunge no icheche ukila twachi tukekana nayo y'abantu bavura kufumane kubushiya tukekana nayo kacheche kumsanchira nkambo ne kwikipana kino kikurwa mu maboko ankambo pakwamba kine kamba kekale wakwitangira tukenjiranga mukino kishimikwa chetu yakatataka kya kine kino kibamba kya Dr. Foster kya kutumbwira mu bantu kisa kukura ijako bumi bwa bantu kupichira mukuba ishako nambara ya bantu bakebwa kutumburwa inge bayikarana rukatajo kyaketekerwa kubamba kabiji neba mingiro nabo basakuvugirako mambuwa mingiro yavugirako pakino kipatera yaya na kino kishimikwa abuno obukomo ke bukomo bakutambwira maboko abiji ne kusekerera mambo bwaiya na kukura ne kupurusha abantu amwane Justine Kawisha kuno kukasempa kukipatera kya Mukinge namba shara ipo mwane.